Bogajan Block Asahem Along Kisan Kalian Karya Sela Gram Sewak Abhiyan Amai Kangi Hamren Hiti Bare Malong Pharmacy Kibi Prodip Roy Ajoyne Hamren Rong Sepi Hul Pachudut West Karbi Anglong Amren Constituency Angkang Chirigendeng Mukim PWD Kecheleng Atawar Osuchi Bukrai Rong Asapi Matum Towar Kaselang Ada bertalong penili bertar hanbang thare harmony be non bertang ton pen arjik tha Bogajan Development Block Asahem along Aruni Pai ke thom arni ada porpai Krisia por malom pen Kisan Kalian Karya Sala Gram Sewak Abhiyan Amai kepadopone berta nangli Labang Somai District Agriculture Pen PNRD Asahem Pensi Chapati Ponlo Labang Somai VDC Chairman Philip Teron Pensi Chari Ponlo Lapen Mai ke pha alam the Klar Dak Pen VDO Surjo Kumar Pensi Pachini Ponlo Bang Somai long RD Doklong Pen Chethan Chimum Padopon Lake Saichuti Ki Amu IDCS Lapen Gop Pen Akera KP Pon Aputhak RD Doklong Pen Chethan Chimum Pon Lasonsi Saichuti Ki Aradapan Kopipi akhirap si gopen kipi ponma lahai aputha Klardak pen agriculture officer atum Klardak pen lam thejai ponlo anparata pinaan alam chethan chimum pado ponsi mai mesen ingsamjin pen pachun ponlo pusi bertalong dun Hamren hiti barim along pharmacy kangni Prodip Roy ajok kulat along drug kejor aputha chiklo yon aprang Hamren arat pen megrenglor nebdun long pen insai pamesi police aredeng hodailo lapen alang like Hamren ahwar chujor cholang claim long lelo pota pachachaglo penan arni hemkang sam hondet api high court pen bel chewan se alangli hemkang sam pen pajok thulo Alangli hemkang sampen jong tadapi Hamren mithanga buhalong puthot episode sopen kaya teng kaya mang son sito thaklo Hamren araratum ta alangli phan thangnat alam pu bangawe bon setame aruni phai hini arni Prodip Roy bang angthin chapati dutsi mithanga khulat kaya teng kaching puthu hamajok ongdung Hamren aratum ki manghu pronglo la solam pen pen anatum Hamren police station along andamsi law and order atum tong lamtoy kithoma pobirta pachini damlo law and order atum ta alangli phan kulat kaching pu jalam toy tholongli pajok anso se radatum aning pung susi pinsor zo thor pamat Prodip Roy kulat create pen hormuan ta towar anwansi method dutlo Prodip Roy phanta rat ahong jailong wangsi chingki chingwai nang jipulo bon setami alanglia bang thana long chipa chongdam joilo la sojok suri suri araratum Hamren athana che kom damlo lam chodan chodamat rat at pen police sangbong chitum pradutsi police atum pen jai inkoi thopkep anbak hiliki apadosi hiti kulat khur chodutlo la pen pena anatum lati chok along are hu sodun nanglo inut broiler kitor abak rang sim ti so phan ke hiliamu ke roger guatian sekelang phan ponang koklo suluk sodaga tomon kapang samjia phan bangkrenia tuma phan ke police station along an pondetlo Aruni Pai ke thom arni bang soputhak Hamren Fishery Training Hall along Hamren arat lapen administrative atum angbong kaching wai padopon Laso along West Karbi Anglong ADC Debojoti Hajarika SP Inam Uihak Mengnu Anil Chandradas ADC DSP Alina Teron P lapen ongdung Hamren aratum chitong dun mai long gachiparai ponatengi Prodip Roy ke Hamren arong spialong ajada bihata claim long lelopusi administrative lapen rat angbong kaching wai hut pathik ponlo সবৰ পৰা আমি এটা বুজ ললো কি হৈছে কি নাই এই ঘটনাটো তেওঁলোকে ৰাইজে আমাক বুজালে গোটেই ঘটনাটো তাৰ পিছত আমি কিছুমান ৰাইজে আমাক কিছুমান ডিমান্ড দিলে সেইমতে আমি সহানুভূতিলে গোটেইখিনি আমি বিবেচনা কৰিম বুলি কৈছোঁ আইনমতে যিখিনি আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত পৰে সকলোৱে আমাৰ আৰু আমি আহ্বান জনাইছোঁ শান্তি সম্প্ৰীতি অব্যাহত থাকিব লাগে আৰু আইনক সন্মান কৰিব লাগে আৰু আইনক সন্মান কৰিব লাগে শান্তি সম্প্ৰীতি অব্যাহত থাকিব লাগে আৰু হিংসাত্মক কাৰ্যক লিপ্ত তেওঁলোকে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে আইন তেওঁলোকে হাতত নহয় আৰু শান্তি সম্প্ৰীতি অব্যাহত থাকিব মই ভাবোঁ ইয়াতে এইখিনি সমাপ্ত হ'ব আৰু মাজে মাজে আমি পুলিচ পাব্লিক আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আমি বহি তেওঁলোকৰ কিবা সমস্যা থাকিলে আলোচনা কৰি সমস্যাবিলাক সমাধান Karena anpon deh lo, nasi understanding aja nih pen, kesuman WhatsApp, Facebook long talk lo, RS, pet ke RS kali alang nih pick up just for situation control. Jadi situation control kan si alang nih pick up jod, nasi alang nih non release lo, tapi kalau bayani areng kesu, usul tuh tapi learn order tuh men cecak lo, kesu kecil lang angton ta alang tuh si bar popo, lapen aku mau aku pen jauh lopo te kopine financial aid sunang lang kalau te labang ke rap tuh pasti alang tuh pen lam te cecak, lapen aku tuh sulang, hala main culprit lah so lam men si piniani hur cudut alang lipan bang labang so area Hamren area long ke
padulong lelo la pusi rat pen pining ching lai long resolution report la pen ko alang lipan jat a business itame paklem lelo only not only chemi shop to tello jada business any kind of business alang lipan la so pirthi long accept selo la pen alang li bangke non la court hiri judlo plote alang li dadak pen dulong lelo pusi dak hamdena rat la pen ko dak law and order to men thinki je thamsi tini lansi resolution report naga nilitum kese in pen dame sudak pen jesong kon thui la bangso alang arlengke la so pir hamdena long do si dulong lelo lage la nilitum organization hin pen dame otoni la pen ko dak social various organizations dame la pen ko dak senior citizen hamdena rat teman dame na kira pening pusi la bangso mang nilin pen tini ko matu la pen alang nikela dak dulong levek lo God News sa Peranggi Hundor Kro, Hamren pen ng Kilo Birta. Minister Sumrohang Kiki Cheng, CM, EM, MAC Dilum, Secretariat Block C, Hasarkut Along, Minister Ronghang Apan, Arugithomarni, Karchudam. Difu LA Constituency MLA Mate Hills Area Development, Lapen Mines and Minerals, Minister Sumrong Hang Aru Kithom Arning Assam Secretariat, Block C along Ingni Damsi, Minister Kiki Pang Chenglo, Minister Rong Hang Kiki Cheng Arni along Pachaton Dunsi, Karbi Anglong Autonomous Council at Chairman Horan Singh Bay, CEM Tuliram Rong Hang Lapen EM, MAC to Minister Rong Hang Pan Puho Pajir Pensi, Archo Dam. Alang Li Kiki Kedam Ke Messenger Phanta, Karbi Anglong Autonomous Council, Kechariatum. Kiteklong lea kengri I heard jume hangpi. Goa, Keblagar State, Keblagar Rajya. Amarko putko, Sikkim 3,016 square kilometers. Goa 3,702 square kilometers. Amarko 10,404 square kilometers. In the Kendra Sarkar para buji pai. Motor 50,000 pai. Sikkim 20,000 pai. Ami Karibino Autonomous Council. আমি খুব পুঁজিটো কাৰণে মাত্ৰ পাইছোঁ গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আৰু লগতে মন্ত্ৰী আৰু লগতে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম কাৰ্বি আংলঙৰ ডেভেলপমেণ্ট পূৰণ কৰা স্বাৰ্থত কাৰ্বি আংলঙৰ অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট পূৰণ কৰা স্বাৰ্থত আমাৰ পুঁজি 5,000 বেছি দিলে আমাৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং ডেভেলপমেণ্টত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আমি দাবী কৰিছোঁ যে দুজন মন্ত্ৰী দিব লাগে বুলি নামটো আমি উল্লেখ কৰা নাই আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে দুজন মন্ত্ৰী দিব লাগে দুজন দিলে ভাল আৰু দিব বুলি আশাবাদী এটাতো থৈ দিছে এতিয়াতো আমাক দিব বুলি আশাবাদী আৰু এজন মন্ত্ৰী পাব বুলি আমি Non malam sa opor pandina paman Birta Mungton Ponik Sina. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dare to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Atur Kimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mupi putot bertalong wang tulo aruni pai hini ani tilike thom apor malom men tomon charting ki jabajo ongdung ahem kahenudun Bokajan MEC constituency ang kangalong Bangnabil Nokata Lapen Ghoroy Dhobiarong Borjan MEC constituency ang kangalong Tomon Kejapen Hem Kahinoduna Dimalong Borjan VDC chairman Philip Teron ARO Tensing Rongpi SK Langtuk Timong Sorkari Gangbura Borsing Be Abari Bokajan Town Committee Vice Chairman Saret Ihip Lapen Kolpona Tisupi Pen Chenglok Pin An Ketike Dengatum Humri Dam Borjan MEC constituency ang kangpen Hem Kahino Pai Ke Ongnai Rong Amukhalake Sarumanthi Bearong Tarwarong Bormanthi Bearong Sorito Model Village Kadokabay Pangrong Pet Hum Paruk Hosusa Hem Henolo Arni Kang Samapor Malam Soviet Atomon Charting Ke Japan Kido Hem Kahino Jong Relief Camp Tapadoponang Koklopusi Birta Long Athi Tomon Charting Ke Japan Kido Athai Avi Pinlo Birta Kirip Dunlong Atengke Ongdung Raratum Relief Camp Kipadoponang Jiapata Kaching Wai Kipadopona Teng Disaster Department of Field Office Pen Lersika Tisopian Tungadi Malong Humri Damsi Relief Camp Tapadopon Tulopusi Katnius Saperang Ke Ananterang Pen Birta Nang Pali West Karbi Anglong Amren constituency angkang Chirikendeng Mukim PWD ke Celeng Atawar Osuci Bukrai Rong Asal Pimaratum Tawar Kaselama Putha Kad News Along Bertanang Pali West Karbi Anglong Rong Keba Self Help Group Asar Pimaratum Chipengsi Chirikendeng Mukim PWD Atawar Selampon Kep Self Help Group Asar Pimaratum Tawar Kaselam Kachitu Amolong Osuci Bukrai Sang Pimaratum Ake Joypen Jakong Asai Chipidun Sabka Sat Sabka Vikas Aslogan Kataram Sining Long Lipading Danglang Aporhut Mukim Arong Sang Pimaratum PWD Atawar Kaselam Nangke Sabka Sat Sabka Vikas Aslogan Apan Kroing Tung Tedet Lupasi Rong Sang Pimaratum Ning Jerinti Ada berita mengelapan sekang ton ponik lo, langi bom takar news na, tumi thang me kurang tu.